Tudi v brezizhodni situaciji se vedno najde rešitev. Tako da hvala za nič. Ne, res hvala za nič. Jaz se bom ubal in tudi grem, ker se bom ubal. In me ne bo več, ker me ne bo več. In vam bo še žal, vam bo, ja. Še žal vam bo zato. Res žal. Ne, res adijo. Zdaj pa res. Halo, boš... Kaj pa? Dobar dan. To si pa ti? Ne, nekaj sem za ženo prišel iskat, torbico je pozabila, je bila kakva torbica. Ne, saj jaz grem zdaj. Kakšna torbica? Kar fajn. Pejd sam. Ja. Pejd sam! Ja, pozdrav... Sedci. Ni torbice, ali... Sedci se! Ja, živo. Pozdravljeni. Kako ti je ime? Milan. Joj, Franci. Milan. Vem, tebe je žena zapustila. Ni me, ne, jaz imam ženo. A ti jo še imaš? Ja. Mene je pa zapustila. Aha, groza. Ne, Majda. S čem se ti kaj ukvarjaš, Franci? S fasaderstvom imam pa. Ja, to bančništvo je zajebana stvar, jaz ti povem. Ja. A ti sploh veš, kaj dela banka? Ja, krade. Ne, še hujš, kredite daje. Aha. Jaz imam že 3. Pa, 3 kredite imaš, a vidiš, da to je pa tako je. Tebi jih dajo 3, meni pa niti enega niso dali, banda pokvarjena. Ej. A ja. Pazi ti malo, kako govoriš o banki. Ne, nisem. Resno? Ja. Daj used se. Ja. Ne, vstan. Ja. Ne, used se, no. Ja. Ampak ne, v bistvu vstan, ker mi je tako bolj. Daj used se, no, kaj delaš? A ti veš, kdo bo odplačal te kredite? A, Franci? A te vaše, ja, nekaj mi daje misliti, da ne boste vi, a ne? Ne, moja žena, zato ker jaz se bom ubal. A ja, in boš na ženo, to sem si dobro spomnil, bo žena morala plačati dobro. Ko se ti smeješ, Ne, saj sam, ne, se nisem nič hotel, samo veš, vso to vreme, a ni lepo vreme se naredilo, kako je lepo, a ni dan sem čudovit dan za smrt. Ja, prelep, ja. Zakaj imaš pa ti štumf na glavi? Ja, z avtomatikom sem, a veš? In pol te zdaj, ko je pomlad, te mušice pa komarji, dine vse v glavo, to je nov patent, lej, imaš čist lepo faco, lej, nič se ne pozna, lej. A ti mene zajebavaš? Ne. Ti si prišel ropat mojo banko, a ne? Ne, nisem prišel ropat banke, jaz pa že ne. Ne, nisem prišel, ne. On je prišel ropat banko. Ja, in kaj je tle smešnega, tudi če bi... Nekaj tle od zadnje piše. Ja, res. To je slaba banka, stari. Ja, no. Kaj? Če hočeš ropat, pej tu SKB. To mi je samo enkrat ratal. Ja. On je prišel ropat banko. A kaj ti se A ti meni... misliš, da bomo mi tle denar? A ti se meni smeješ zdaj, a? A ti sploh gledaš poročila, ali kaj? Joj, jaz še bil tako neumen. Jaz bi se na tvoje mesto kar obal. Neumen, a? Ti mene zabavaš, daj ti roke gor. Ajde gremo, roke gor, sem rekel, obe roke gor. Takoj za glavo roke, za glavo to, gor idej, tako, obe dej, tako, roke gor. To, zdaj boš pa videl, kdo ropa banko. Aha, kdo je glavnik, kdo? Čakaj malo, kaj ti zdaj mene ropaš ali bova plesala Makareno? Kako Makareno, však se Makarena pleše, ojce Makarena, ki so na Makarena. Ja, imaš prav, ja? Ne, used se, no. Used se. Moram ti kar tako povedati, da imate grozen odnos do strank, grozen odnos, to ni nič. A se tako obnaša do stranke? Pridem pa takole.
Kaj ti govoriš? Ja. Jaz sem najdelavec leta tukaj. Ti si najdelavec leta. Ja. Jaz sem si pa 200 evrov sposodil, da sem lahko tole pištolo nabavil, da sem te prišel robat. A sem te v ropu, nimaš keša, kakva banka je to? Takoj, ko stopim noter, sem 200 evrov v minusu. Taka banka je, ko vse ostale. Ti bom dal. Čakaj, a veš, da ti si pa tako zabaven, da jaz razmišljam, da se ne bi več Ne, obal. meni pa to ni čist ne zabaven. Ne date mi kredita, moje fasaderstvo propada zaradi te recesije, naročniki ne plačujejo. Daj mi pištolo, jaz se bom obal. Ne, jaz se bom Ne, obal. jaz se bom Ne, jaz se obal. bom Ne, jaz se obal. bom obal. Ne, jaz sem prvi, jaz se bom obal. A ja, res si prvi, no pa se pa daj ti, ja. Ja. Pa, Ne, jaz se bom res obal. Ja, res. Adijo, kruta banka. Čak. Koliko si pa v minusu? Koliko si v minusu? 200 tisoč. Jaz tudi. Približno toliko. Veš, da imam eno idejo. Imam eno idejo, pazi to. Imam še enega, veš? Čakaj malo. A? Ti misliš, da bo mene, poštenjaka, stiska prisilila v to, da oropam banko? Ne banko, prijatelj. Pošto. Dobro, Babo, vam vzneš, daj, griva. Da pokaževa tem bitangam, kdo je ta glavni. Vzem pištolo, griva. Lauf. Ti povej, ti si to že delal. V banko. Aha! Daj denar! Glejte naju vsako soboto ob 20 na Pop TV. Ter kadarkoli in kjerkoli na voju. Pika si.